ikaze cyane ku mbuga ya Feza. Mwibuka gukora subscribe, like, share kugira ngo inshuti zanyu zikomeze kubiza inshuti zacu natwe twiganirire kandi mujye mutwandikira mutubwire ibyifuzo byanyu gusa tuzajya tubikora. Muhozi Kazi ni Muhozi yasuye u Rwanda. Abakazi ni rwose yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwa Kazi, ariko nyine yasuye u Rwanda yari yarabiteguje cyane, arabikunda cyane, ni ibintu akunda kugarukaho inshuro nyinshi avuga ukuntu akunda u Rwanda. Rero rwose yaraje rwaye mu ruzinduko rw'akazi kandi rwa gisirikare, rwose ntimutege ko tugiye kubabwira ibyo yavugiye muri urwo ruzinduko ko n'amabanga y'akazi. Muri cyumweru kandi ikindi cyabayemo, Amavubi, ikipe y'igihugu Amavubi yacakiranye na Nigeria mu mikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizaba mu 2026 ubwo n'umwaka utaha. M23 yakomeje intambara yayo na leta yayo ya Kongo, yarageza gufata Warekare irayifata, ariko biza kwimuramo ibirindiro by'ingabo zabo kugira ngo nyine ku masezerano cyangwa se kubwumvikane bw'agahenge yari yasabwe yo hagati yayo nyine na leta ya Kongo. Agahenge yari bayigatanze, bayimuye ingabo zayo muri Warekare iba izijyanye nyine handi, ntawe utangazaho ibirindiro by'ingabo biri. Ntimutegereze ko ayo makuru nayo yaba rwose niba mudukurikira muri ku ruhande rwa Kongo, ayo makuru ni confidential, ntabwo tugiye kuba tuyababwira. Imirwano irakomeje, intambara irakomeje muri Kongo, ntabwo irarangira, ariko M23 cyafite ibice byombi bya Kivu, amajyaruguru n'amajyepfo yafashe ntirabirekura, ndetse hari n'igihuha cy'uko yaba irimo gukora banki yayo, banki ya M23. Mukanya sinaboneho nari mbonye inoti ya M23, ariko ubwo wenda ni bya bindi abantu nyine babiganirira, ntago biraba urwego rufitiye ububasha ntirabitangaza. Guys, dufite umusitari uhoraho, donc bizabatungura tutababwiye amakuru ye, kuko aba afite udushya twinshi koko. Umusitari wacu nta wundi ni Donald Trump, perezida wa Amerika utowe vuba hangaha, nta mezi menshi aramara mu office agarutse, ariko nyine yaragarutse kubera ko yigeze kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika, ubu akaba arimo kuyobora kuri manda ya kabiri. Trump rero rwose urimo kwitwara cyane neza fotokopi nk'abategetsi ba Afurika twari dusanzwe tubona. Trump ikintu cya mbere yahise akora, yategetse Attorney General ubwo ni nka procureur se, ngo agende gukurikirana abanyamategeko bose, abavoka bose, oroya bose, n'amafarm law firms zagerageje kwinjira mu kibazo cyo kumukurikirana, gushyiraho donc kuzamura ibibazo byo kumukurikirana. Ariko cyane ubu haba ubu ngubu igihe icyo gihe yakurikiranwaho ibyaha, haba n'ubu ngubu ariko ubutegetsi ngo bagerageje bose kubangamira umugambi we kuri politike ye ijyanye n'impunzi cyangwa se n'abimukira. Harimo bagerageje kuvuga yuko arimo gukora ibintu biri unconstitutional, binyuranije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma rero abo bose Donald Trump yategetse uyu Attorney General ko akurikirana imyitwarire yabo, ngo namara kwikurikirana rero Donald Trump arateganya kubahanisha iki. Ikintu cya mbere atanya kubahanisha ni ukubambura security clearance. Security clearance igufasha iki? Security clearance kuri izi nzego z'amategeko igufasha ku accessinga amadokima ari confidential, undi rubanda wese uri hanze atapfa kumenya. Ushobora kumenya amakuru yagufasha gushinga urubanza cyangwa se kurukurikirana, cyangwa se donc umenya amakuru ari advanced, arenze cyane ko abaturage basanzwe babona. Hari amakuru y'ibanga y'ubutegetsi cyangwa se y'igihugu ubu ubasha kubona, ubasha kumenya, abandi rubanda basanzwe badafite iyo clearance badashobora kubona. Cyambere rero Trump azabahanisha abo bavoka bamwiyongoje ngo nukubaka iyo clearance. Ikindi cya kabiri, namara kubaka iyo clearance azakurikirana izo firm za law firm zabo, azambure amaproje cyangwa se amasoko akazi bari bafitanye bakoranaga na leta, kuko aba hari law firms zikurikirana zifite imikoranire na leta, zifite ibi projet za leta bakurikiranaho, ibyo bahagararira mu mategeko, ibintu byinshi bitandukanye by'imikorere baba bafitanye. Ibyo rero Trump yavuze ko izo law firms zigomba kuzahita zibyamburwa, hirya yo kwamburwa security clearance kuri abo avoka no kuri izo firm zigomba kwamburwa n'akazi zari zifitanye na leta zunze ubumwe za Amerika. Trump rwose rero akaba arimo kugaragara cyane nk'umuntu urimo kwihimura, ndetse aba bantu Trump yongeyeho nyumvira niba akakantu nta handi mwakumvishije, yongeyeho ko aba bantu ngo atari we barimo kurwanya, ngo barimo kurwanya ubutegetsi,
barimo kurwanya ubutegetsi bwe. Kandi kurwanya ubutegetsi bwe ni ukurwanya igihugu, ni ukurwanya leta, ni no kurwanya igihugu. Ubwo nyine uba ubaye umwanzi w'igihugu. Ngayo nguko aha kantu se ubu nta handi mukazi question mark. Ubwo rero Trump rwose nge rwanyira ni nkaba mbona ari mbara b'umunyafurika kurenza abandi banyafurika bigeze kubaho. Ikindi rero Trump tukiraho ngaho yahise revokinga cyangwa se icyo bita kurivokinga ni nko gutesha agaciro cyangwa kwambura security clearance ku bategetsi. Harimo abategetsi bamubanjirije, harimo ababaye muri leta zabanje, donc aba bose bafite yegeranye ibibazo nabo. Harimo uwo president simbuye Joe Biden n'abamukomoka, ahubwo hari ibyo nabo baba bemerewe kwakisesinga batakiri mu myanya y'ubutegetsi. Hari Kamala Harris wari vice president wa Biden muri iyi manda ishize, ndetse Trump yanatsinze mu matora ashize. Hanyuma harimo ukuntu Trump agira n'inzika, harimo na Hillary Clinton yatsinze kera kuri manda ya mbere. Ubwo nawe ahise bwabura iyo security clearance. Ukuvuga ngo nta bintu, donc hari ibintu batagomba kwexisa, amakuru y'igihugu batemerewe kongera kumenya. Kandi ubundi nyine arrangement ntago itegeko ntago ribiteganya, ariko ngo arrangement n'icyubahiro leta iyo bagomba hari clearance babaga bafite abo bantu, bakaba bakurikiranira hafi ibyo, donc ubuzima bw'igihugu muri rusange. Rero Trump ibyo ntiyabibatse, amaze kubibaka aranavuga ngo nanjye mwarabinyatse, kuko ubushize igihe atari perezida yaravuyeho muribuka. Biden hari nawe izo clearance yarazimwambuye, arazimwambura avuga yuko ngo arimo guteza umutekano mukeya, ngo afite ngo imyitwarire ngirimo akajagari, doko murega ibintu byinshi. Nge nkaba navuga nti rwose akebo kagiye bamugarura, abarimo abagereraho bamugereye, niba baramwirukanye bakamwambura clearance kandi yarabaye perezida nkabo, ubwo nabo nyine nazibambure. Ariko nge nka nibaza ubundi abo bose ubundi uzibwizo security clearance ni gute umuntu ajya kuyobora igihugu hari abandi barimo kwakisesinga. Cyakora migira ngo nicyo independence bivuga, bivuga ugirirwa bituririmbira independence, freedom, things like that. Ngira ngo naho babashingira yuko umuntu wese ibintu byabo babishyira babyereka abantu bose n'abatakihakora. Trump rero rwose ntibarebe izuba yabibambuye. Urumva ikizaba azanywa umuti, niba babara bazajye kumurega i Nyanza. Subwo Nyanza ni nahahoze umwami w'u Rwanda. Ubwo nyine azaza nyine niba babara amarembo arafunguye bajye gushaka aho bamurega. Tukiri kuri Trump rero tunavuge gatoya kuri Huawei Elon Musk. Elon Musk ni umugabo winjiranye kuri iyi nshuro na Donald Trump muri White House. Azaje gushingwa iyi departement ya leta ngo barimo kwita ngo ni Doge. Iyi Doge Elon Musk araza ashyira impinduka mu bintu byose bishoboka. Yihuwasha ntabwo yabwihaye nako perezida yarabumuhaye. Ariho nyine abakurikirana hafi bakavuga yuko perezida be donc bisa nkaho ubutegetsi buri muri White House busa nkaho buri inverse. Twibukiranye ko mu matora Elon Musk yashyize amafaranga menshi cyane mu matora ya Donald Trump, anashyira imbaraga cyane mu kugira ngo atorwe. Rero ubwo wenda bumwe mu byo bari bumvikanye atorwa no kugira ngo natorwa bazafatanye kuyobora Amerika, kandi nabyo biri muko barimo barafatanya kuyobora Amerika. Ndetse ahubwo Elon Musk ashobora kuba ari nawe ufata imyanzuro myinshi, kuko ibyo avuze biraba ni nk'uwiteka wa leta zunze ubumwe za Amerika. Rero Elon Musk ibintu bitarimo kumuhira kubera yuko arimo arabona attack z'ibyo bikorwa bye ziza zimwataka, ariko zitamwataka wenyine ahubwo zataka business ya Tesla. Tuvuze ko uyu nguyu ari boss wa Tesla. Uruganda rukomeye cyane mu gukora ibintu bya technology, mu gukora ibintu bya electronics, gukora imodoka, ibyogajuru. Tesla irakase cyane, ngira ngo ni na kimwe n'imwe mu projet ye yamugejeje ku bukire. Afite ngo tuvuze ko ari we mukire wa mbere ku isi. Hanyuma rero iyi Tesla yabaye yibasiwe cyane. Kuri iyi nshuro noneho kuri iyi nshuro hadutse urubuga muri leta zunze ubumwe za Amerika, urubuga ariko kuri internet ntago ruba ruri precisement, ntago baza aho ruherereye, ushobora kuri no mu Bwongereza cyangwa ruri naho i Kigali, ngo rwitwa Doge Quest. Doge Quest rero yaje iza gukora imeze nka Click. Doge Quest irimo irarikinga, irimo irashyira hanze amabanga ya amakuru y'umwihariko, donc amakuru personal information ya Elon Musk nabo bakorana muri Doge, nabo n'abakiriya be muri Tesla, abo bafatanya bikorwa, abakiriya be, donc amakuru yabo ari personal. Uru rubuga rurimo rurashyira hanze, harimo aho amazina yabo, aho batuye, imitungo yabo, imiryango yabo, ibikorwa byabo, angaho banywe sanse. Wumva ukuntu ugenda kajya detail bakagera no hasi, bigaragara ko iyi attack iri donc iri personal kuri Elon Musk na Tesla yiwe.
rero rwose abantu bose abakiriya ba Tesla bibasiwe cyane n'uru rubuga rwa Dogequest. Dogequest rwose irimo ashyira amabanga yabo hanze ya Elon Musk, y'abakozi bakorana muri Doge. Mbega ntibyoroshye, rubamereye nabi pe, rubamereye nabi. Twigire hakurya gatoya kuri umuhungu wacu Kim Jong-un wa Korea ya ruguru n'umushuti we Putin, Vladimir Putin w'Uburusiya. Vladimir Putin ugihagaze cyane, ukomeye cyane kuri kwe kuko yagombaga gutera Ukraine, agushoza iriya ntambara, kandi ubu ngubu akigaragaza yuko afite ukuri, agomba gukomeza kurwana na Ukraine paka bemeye ibyo basaba. Yageze ati rero Kim Jong-un wa Korea ya ruguru ngo ashimangira cyane. Putin yohereje intumwa muri Korea ya ruguru mu rwego rwa security zo kuganira ibyo bari baraganiriye mu minsi yashize, ngamwoherereza intashyo. Yoherereza Korea ya ruguru, Kim Jong-un wa Korea ya ruguru intashyo wa Korea ya ruguru, aravuga ngo yongeye gushimangira ibyo bemeranije, nguko kandi agiye kubiha attention iyi priorité, donc irenze izindi mu kubishyira mu bikorwa. Ibintu bemeranije nani Vladimir Putin yemeranije na Kim Jong-un nabyo rwose nimutegereze ko tugiye kwibabwira, kubera ko byanze bikunze n'amabanga y'umutekano w'Uburusiya na Korea ya ruguru. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Tubaha ikaze abakunzi b'imbuga ya Feza, aho muherereye, aho muri hose. Icyumweru cyiza, turizera ko mwabaye amahoro, aho mwiriwe, abagiye gusenga, abari bujye ikigoroba, abaruhutse, abasenze ejo, mwese turizera ko icyumweru cyababereye cyiza, kandi weekend ko impera za weekend zirimo zigenda neza. Yes, uyu mwanya rero ku mbuga ya Feza tugiye kuba twiganirira nk'ibisanzwe, tuganira ku ngingo zitandukanye, twiganirira. Ikaze rero ku bakunzi bacu abari mu Rwanda, ikaze cyane abari ku mipaka y'u Rwanda, baba abahakora, abahatuye, abahagenda, abarimo kuhanyura, abantu ingeri zose bari mberere muri ako gace, tubahaye ikaze, turabashuje cyane, karibu mu biganiro byacu ku mbuga ya Feza. Kandi rero turaha ikaze cyane abadukurikira bari hanze y'u Rwanda, haba mu bihugu duhana imbibi byo mu karere k'Iburasirazuba, mu karere turimo, haba abaherereye mu bindi bihugu bya Afurika, haba abari mu yindi migabane, turajya tubabona ko mudukurikira muri benshi, kandi ko mudukunda murabitugaragariza. Ikaze cyane ku mbuga ya Feza, mwibuka gukora subscribe, like, share, kugira ngo inshuti zanyu zikomeze kubiza inshuti zacu, natwe twiganirire, kandi mujye mutwandikira mutubwire ibyifuzo byanyu, rwose tuzajya tubikora. Ngayo nguko rero ku mbuga ya Feza, ikaze nanone abakunzi bacu baba bari ahandi hatari kuri iyi migabane, niba hari abari muri Marsi, bari ku kwezi, n'abari mu ijuru, niba badukurikira, ikaze cyane ku mbuga ya Feza, karibu cyane rero ku mbuga ya Feza. Uyu munsi tuhere ku makuru yaranze icyumweru. Muri iki cyumweru habayemo ibintu byinshi bitandukanye. Muri iki cyumweru Muhozi yasuye u Rwanda. Abakazini rwose yasuye u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi, ariko nyine yasuye u Rwanda, yari yarabiteguje cyane, arabikunda cyane, n'ibintu akunda kugarukaho inshuro nyinshi, avuga ukuntu akunda u Rwanda. Rero rwose yaraje rwaye mu ruzinduko rw'akazi kandi rwa gisirikare, rwose ntimutege ko tugiye kubabwira ibyo yavugiye muri urwo ruzinduko ko n'amabanga y'akazi confidential, okay? Ngayo nguko rero. Ariko Muhozi yari inaha, yasuye ishuri rya gisirikare rya Nyakinama, atangamo amasomo, aganira n'abasirikare bakuru, bavuga ku bijyanye n'ubufatanye mu zindi nzego, bavuga ubuhahirane cyangwa se, ariko mu nzego z'umutekano gisirikare haba harimo ubufatanye. Ubwo rero urwego rw'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'icy'Ubugande ni shwadiro. Ngayo nguko Muhozi rero yaratashye, uruzinduko rwarangiye arataha. Muri cyumweru kandi ikindi cyabayemo, Amavubi, ikipe y'igihugu Amavubi yacakiranye na Nigeria mu mikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizaba mu 2026 ubwo n'umwaka utaha.
uyu mukino rero wari witabiriwe n'abafana benshi, abanyarwanda benshi bakunze ikipe y'u Rwanda rwose, cyane cyane buriya simpamya ko bakunze ikipe ahubwo bakunze igihugu. Abanyarwanda rwose barimo kugaragaza gukunda igihugu muri iyi minsi, bitabiriye rwose kujya kureba umukino w'Amavubi na Nigeria. Umukino warangiye Amavubi ahaye Nigeria ibitego 2, nuko yo asigarira aho ngaho. Ngayo nguko rero, ubwo rero ariko nyine biracyakomeje, wenda amahirwe aracyahari mu gihe Rwanda rwatsinda n'imikino isigaye, ushobora kuba rugifite amahirwe, ariko nyine nibyo gutega amaso. Batenya gukina na Lesotho, ubwo narwo tuzamenya uko bizaba bigenda. Ngayo nguko amakuru yaranze icyumweru. M23 yakomeje intambara yayo na leta yayo ya Congo, yarageza gufata Warekare, irayifata, ariko biza kwimuramo ibirindiro by'ingabo zabo kugira ngo nyine ku masezerano cyangwa se ku bwumvikane bw'agahenge yari yasabwe yo hagati yayo nyine na leta ya Congo. Agahenge yari bayigatanze, bayimuye ingabo zayo muri Warekare, iba izijyanye nyine handi, nta utangazaho ibirindiro by'ingabo biri. Ntimutegereze ko ayo makuru nayo yaba rwose, niba mudukurikira muri ku ruhande rwa Congo, ayo makuru ni confidential, ntabwo tugiye kuba tuyababwira. Hanyuma rero nyine, ariko ubwo M23 ikaba itegereje yuko mu gihe leta ya Congo itakitwara neza nk'uko baba babyumvikanye, izongera nyine ikagarura ingabo zayo muri Warekare, ubwo n'ahandi. Imirwano irakomeje, intambara irakomeje muri Congo, ntago irarangira, ariko M23 cyafite ibice byombi bya Kivu, amajyaruguru n'amajyepfo yafashe, ntirabirekura. Ndetse hari n'igihuha cy'uko yaba irimo gukora banki yayo, banki ya M23. Mukanya sinaboneho nari mbonye inoti ya M23, ariko ubwo wenda ni bya bindi abantu nyine babiganirira, ntago biraba urwego rufitiye ububasha, ntirabitangaza. Ariko nyine buriya hagaragaye umwotsi haba harimo no gushya, ubwo tuzabimenya mu minsi iri imbere. Ariko cyakora umuyobozi wa M23 FC M23 Colonel Nanga yatangaje yuko bashaka kuzakora banki yabo ya Kivu. Ubwo wenda nabyo biri cyane mu biganiro, cyane cyane ko hari agace gafite ubukungu, gafite amafaranga, gafite byinshi ibindi bihugu ushaka kugira, so banki bayikora, nta kitangazo kirimo. Ngayo nguko rero. Ubwo rero tuvuye ku makuru yaranze icyumweru, twigarukire ku musitari wacu. Guys, dufite umusitari uhoraho, donc bizabatungura tutababwiye amakuru ye, kuko aba afite udushya twinshi koko. Umusitari wacu rero nta wundi ni Donald Trump, umuperezida wa Amerika utowe vuba aha ngaha, nta mezi menshi aramara mu ofisi agarutse. Ariko nyine yaragarutse kubera ko yigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu akaba arimo kuyobora kuri manda ya kabiri. Ya manda kabiri arimo kuyobora, haraciyemo indi manda hagati ye, ibintu bidakunze kubaho kuko abenshi abaperezida wa Amerika iyo ari uzayobora manda ebyiri aziyobora zikurikiranya kenshi. Uyu rero nyine ntibyamworoheye, ya mbere ntibyamworoheye, yavuyemo rwose ajya hanze, barasimbuzwa. Hanyuma ubu rero yaragarutse mu kibuga nyine ashyushye cyane, yariteguye, bari mwitoza ari kumwe nawe. Trump rero afite udutendo twinshi agarutse mu ofisi. Byinshi twagiye tubabwira mu minsi yashize yagiye akora, birimo kwiyenza ku bihugu bituranye, akabizamurira imisoro, harimo za Canada, bavuga ngo bateranye bitoroshye, baterana amagambo, bagira komba yarabaye. Canada harimo Ubushinwa bwo ndetse butariye n'imirunga, baranabasubiza babwira ati mujye mureka kudukinisha, mutwubahe nibwo natwe tuzabubaha. Harimo nyine ibihugu yiyenjejeho, baranasuzugura bya Afurika, byo ntibyavuga kubera ko bidakomeye nka za Lesotho igiye kubikina n'Amavubi mu minsi iri imbere. Reka tuzarebe kwiza yenda Amerika ari yisuzugura, wenda muri Afurika batayisuzugura, ntawamenya. Ngayo nguko rero. Hanyuma Trump wacu rero, ubu noneho hagezweho, Trump nawe wagaragaye mu bintu byo gushaka amahoro hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine muri iriya ntambara, agira ngo rwose intambara ibe yarangira cyangwa se ibe yatuza. Trump wabishyizemo ingufu cyane, ndetse ashwana na perezida wa Ukraine ibintu biba byinshi, avuga yuko yavuganye kuko Putin amwumvira, kandi kuko bigaragara ko bashaka kuba bafitanye umubano utuma hari uburyo bumvikana kuri ibyo bintu byananiye abandi, we yabimubwira akabyumva. Intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya nayo iracyakomeje, ariko noneho twigarukiye kuri Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kuyobora. Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twishyanye ko mbere yuko ayobora iyi manda yari yaragejejwe mu nkiko,
akurikiranwa ibyaha byinshi koko, byinshi bingana nk'ibyo Satani ashobora kuba akurikiranweho niba ari umukurikirana, byinshi koko yanarezwe, bimwe biramuhama, donc byinshi byagerageje kubangamira ukwiyamamaza kwe no kuba yakongera gutorwa kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko finally yaje kubitsinda byose, hanyuma ajya kuyobora, atsinda n'amatora, hanyuma ubu ngubu arimo arayobora leta zunze ubumwe za Amerika. Trump rero rwose urimo kwitwara cyane neza fotokopi nk'abategetsi ba Afurika twari dusanzwe tubona. Trump ikintu cya mbere yahise akora, yategetse Attorney General, ubwo ni nka procureur se, ngo agende gukurikirana abanyamategeko bose, abavoka bose, aboroya bose, n'amafarm law firms zagerageje kwinjira mu kibazo cyo kumukurikirana, gushyiraho donc kuzamura ibibazo byo kumukurikirana. Ariko cyane ubu haba ubu ngubu icyo gihe yakurikiranwaho ibyaha, haba n'ubu ngubu ariko ubutegetsi ngo bagerageje bose kubangamira umugambi we kuri politike ye ijyanye n'impunzi cyangwa se n'abimukira, kuko tumaze kubona ko abenshi arabirukana, afite na gahunda yo kwirukana n'abandi. Hari abejo bundi yohereje nga ari abanyururu, abohereza muri gereza itari mu gihugu cyabo, bamwe bakavuga yuko banarenganaga nta byaha bari bakurikiranweho, mbega n'ibintu byinshi. Ubu rero yategetse procureur we kumukurikiranira abo bavoka bose n'ibigo byabo bakorera, umuntu wese wagize uruhare mu gushaka kumwinjirira mu buzima bw'akazi, umuntu wese ashatse nyine kumwigaragazaho kari isano afitanye n'amategeko, yamubwiye ati ukurikirana imyitwarire yabo. Imyitwarire ni ikintu kiri vague, n'abantu abakurikirana hafi bazi iby'amategeko. Buriya amategeko ntago rimwe na rimwe hari ukuntu atabakiriya, ngo hagakurikizwa ngo ubushishozi bw'umucamanza. Ubwo nyine ku myitwarire myiza cyangwa mibi hazakurikizwa ubushishozi bw'uwo mwavoka cyangwa se n'imanza. Noneho rero aba bantu nyine ubwo nyine afite urutonde wagerageje wese gushaka kumwinjirira, kumukurwanya, icyemezo cyo kwirukana bimukira no donc n'imyanzuro yagiye abafataho n'ibindi byaha donc babona bitari bikurikije amategeko. Harimo abagerageje kuvuga yuko arimo gukora ibintu biri unconstitutional, binyuranije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma rero abo bose Donald Trump yategetse uyu Attorney General ko akurikirana imyitwarire yabo, ngo namara kwikurikirana rero Donald Trump arateganya kubahanisha iki. Ikintu cya mbere ateganya kubahanisha ni ukubambura security clearance. Security clearance igufasha iki? Security clearance kuri izi nzego z'amategeko igufasha accessinga amadokima ari confidential, undi rubanda wese uri hanze atapfa kumenya. Ushobora kumenya amakuru yagufasha gushinga urubanza cyangwa se kurukurikirana, cyangwa se donc umenya amakuru ari advanced, arenze cyane ko abaturage basanzwe babona. Hari amakuru y'ibanga y'ubutegetsi cyangwa se y'igihugu ubu ubasha kubona, ubasha kumenya abandi rubanda basanzwe badafite iyo clearance badashobora kubona. Cyambere rero Trump azabahanisha abo bavoka bamwiyongoje ngo nuko baka iyo clearance. Ikindi cya kabiri, namara kubaka iyo clearance azakurikirana izo farm zabo, law farm zabo, azambure amaproje cyangwa se amasoko, akazi bari bafitanye bakoranaga na leta, kuko haba hari law firms zikurikirana zifite imikoranire na leta, zifite ibi proje za leta bakurikiranaho, ibyo bahagararira mu mategeko, ibintu byinshi bitandukanye by'imikorere baba bafitanye. Ibyo rero Trump yavuze ko izo law firms zigomba kuzahita zibyamburwa. Hirya yo kwamburwa security clearance kuri abo avoka no kuri izo farm zigomba kwamburwa n'akazi zari zifitanye na leta zunze ubumwe za Amerika. Trump rwose rero akaba arimo kugaragara cyane nk'umuntu urimo kwihimura, ndetse aba bantu Trump yongeyeho nyumvira niba akakantu nta handi mwakumvishije, yongeyeho ko aba bantu ngo atari we barimo kurwanya, ngo barimo kurwanya ubutegetsi, barimo kurwanya ubutegetsi bwe. Kandi kurwanya ubutegetsi bwe ni ukurwanya igihugu, ni ukurwanya leta, ngo ni no kurwanya igihugu. Ubwo nyine ubaye umwanzi w'igihugu ngayo ngoko. Aha kantu se ubu nta handi mukazi? Question mark. Ubwo rero Trump rwose nge rwanyirane nkababona arimo ari umunyafurika kurenza abandi banyafurika bigeze kubaho. Ikindi rero Trump tukiraho ngaho yahise revoking, cyangwa se iyo bita kuri revoking ni nko gutesha agaciro cyangwa kwambura security clearance ku bategetsi. Harimo abategetsi bamubanjirije, harimo ababaye muri leta zabanje, donc aba bose bafite yegeranye ibibazo nabo. Harimo uwo president asimbuye Joe Biden,
n'abamukomoka, ahubwo hari ibyo nabo baba bemerewe kwakisesinga batakiri mu myanya y'ubutegetsi. Hari Kamala Harris wari vice president wa Biden muri iyi manda ishize, ndetse Trump yanatsinze mu matora ashize. Hanyuma harimo ukuntu Trump agira n'inziga, harimo na Hillary Clinton yatsinze kera kuri manda ya mbere, ubwo nawe ahise abwabura iyo security clearance. Uri kuvuga ngo nta bintu, donc hari ibintu batagomba kwexisa, hari amakuru y'igihugu batemerewe kongera kumenya, kandi ubundi nyine arrangement ntago itegeko ntago ribiteganya, ariko ngo arrangement n'icyubahiro leta iyo bagomba hari clearance babaga bafite abo bantu, bakaba bakurikiranira hafi ibyo, donc ubuzima bw'igihugu muri rusange. Rero Trump ibyo ntiyabibatse, amaze kubibaka aranavuga ngo nanjye mwarabinyatse, kuko ubushize igihe atari perezida yaravuyeho muribuka, Biden hari nawe izo clearance yarazimwambuye, avuga yuko ngo arimo guteza umutekano mukeya, ngo afite ngo imyitwarire ngirimo akajagari, doko murega ibintu byinshi. Nge nkaba navuga nti rwose akebo kagiye bamugarura, abarimo abagereraho bamugereye, niba baramwirukanye bakamwambura clearance kandi yarabaye perezida nkabo, ubwo nabo nyine nazibambure. Ariko nge nkanibaza ubundi abo bose ubundi uzibwizo security clearance ni gute umuntu ajya kuyobora igihugu hari abandi barimo kwakisesinga. Cyakora migira ngo nicyo independence bivuga, bivuga ugirirwa bituririmbira independence, freedom, things like that. Ngira ngo naho babashingira yuko umuntu wese ibintu byabo babishyira babyereka abantu bose n'abatakihakora. Trump rero rwose ntibarebe izuba, yabibambuye. Urumva ikizaba azanywa umuti, niba babara bazajye kumurega i Nyanza. Subwo Nyanza ni nahahoze umwami w'u Rwanda, ubwo nyine azaza nyine niba babara amarembo arafunguye bajya gushaka aho bamurega. Ariko nyine Trump navuga ngo yabagereye ku kebo bamugereyemo, kandi cyane cyane rwose Trump urimo kwihimura openly mu buryo bugaragara, ndetse nkaba mbona ngiye barimo kwitwara nk'abategetsi b'Abanyafurika twajyaga tubona ibihugu mpuzamahanga binenga bigira gute. Amaherezo bazagera aho ngaho ngira ngo babone ko systeme kinyafurika ngira ngariyo iri independent cyane, ari irimo freedom nyinshi kuruta zabo. Kayongoka tukiri kuri Trump rero, tunavuge gatoya kuri Huawei, Elon Musk. Elon Musk ni umugabo winjiranye kuri iyi nshuro na Donald Trump muri White House, azaje gushingwa iyi departement ya leta ngo barimo kwita ngo ni Doge. Iyi Doge Elon Musk araza ashyira impinduka mu bintu byose bishoboka, yihuwashaye akubwo nabwo yabwihaye nako perezida yarabumuhaye. Ariho nyine abakurikirana hafi bakavuga yuko perezida be donc bisa nkaho ubutegetsi buri muri White House busa nkaho buri inverse. Twibukiranye ko mu matora Elon Musk yashyize amafaranga menshi cyane mu matora ya Donald Trump, anashyira imbaraga cyane mu kugira ngo atorwe. Rero ubwo wenda bimwe mu byo bari bumvikanye atorwa no kugira ngo natorwa bazafatanye kuyobora Amerika, kandi nabyo birimo ko barimo barafatanya kuyobora Amerika, ndetse ahubwo Elon Musk ashobora kuba ari nawe ufata imyanzuro myinshi, kuko ibyo avuze biraba, ni nk'uwiteka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero yagiye afata imyanzuro myinshi irimo biriya byo gusenya za USAID, ni ibitekerezo bya Elon Musk, nubwo Trump ari we kuboko kubisinya cyangwa se kubishyira mu bikorwa bifite donc amategeko ahiyo power. Ariko Elon Musk niwe nyirabayazana byose, niwe uri inyuma y'ibyo byose. Izo za USAID, izo nkunga Amerika ibihugu by'amahanga, muzi ko bahagaritse inkunga nyinshi z'ibihugu by'amahanga, ndetse bahagarika imiryango myinshi. Ejo bundi twavugaga ibigo byahagaze, harimo cyari kifite radio ya Voice of America n'ibindi bimwe bifashaga abakene, bifasha abatishoboye, homeless, ibintu by'amalibrary n'ama-museum, ibintu nk'ibyo ngibyo bigo ngo by'abascholars, ibyo byose yarabihagaritse. Rero Elon Musk niwe rwose uri behind ibyo bintu byose. Amavugurura yabaye mu guhagarika abakozi, ngo harimo ibigo ngo byahembaga ngo abakozi ngo babaringa, ibyo rwose byabaye amavugurura kwa accessinga amakuru ari confidential ya security y'igihugu. Elon Musk asigawe na Doge yiwe, ndetse n'ikindi gikomeye nani yakoze muri Doge, ngafitemo abakozi bana ngo badafite experience, donc muri icyo kigo nyine ni bahise ahama akazi, kandi ngo ushobora kwakisesinga amabanga akomeye y'igihugu. Rwose yaje ahindura ibintu byose, abihindura bishya nka yasi nshya twumva bishobora kuzaza benda vuba cyangwa kera. Ayo rwose Elon Musk. Rero Elon Musk ibintu bitarimo kumuhira kubera yuko arimo arabona attack z'ibyo bikorwa bye ziza zimwataka, ariko zitamwataka wenyine ahubwo zataka business
business ya Tesla. Tuvuze ko uyu nguyu ari boss wa Tesla. Tesla uruganda rukomeye cyane mu gukora ibintu bya technology, mu gukora ibintu bya electronics, gukora imodoka, ibyogajuru. Tesla irakaze cyane, ngira ngo ni na kimwe n'imwe mu projet ye yamugejeje ku bukire. Afite ngo tuvuze ko ari we mukire wa mbere ku isi. Hanyuma rero iyi Tesla yabaye yibasiwe cyane. Ubu kuri iyi nshuro noneho kuri iyi nshuro hadutse urubuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubuga ariko kuri internet ntago ruba ruri precisement, ntago baza aho ruherereye, ushobora kuri no mu Bwongereza cyangwa ruri naho i Kigali, ngo rwitwa Dogequest. Dogequest rero yaje iza gukora imeze nka Reclick. Dogequest irimo irarikinga, irimo irashyira hanze amabanga ya amakuru y'umwihariko, donc amakuru personal information ya Elon Musk nabo bakorana muri Doge, nabo n'abakiriya be muri Tesla, abo bafatanya bikorwa, abakiriya be, donc amakuru yabo ari personal. Uru rubuga rurimo rurashyira hanze, harimo aho amazina yabo, aho batuye, imitungo yabo, imiryango yabo, ibikorwa byabo, angaho banywe essence. Wumva ukuntu bigenda kajya detail bakagera no hasi bigaragara ko iyi attaque iri donc iri personal kuri Elon Musk na Tesla yiwe. Rero rwose abantu bose abakiriya ba Tesla bibasiwe cyane n'uru rubuga rwa Dogequest. Dogequest rwose imashyira amabanga yabo hanze, ya Elon Musk, y'abakozi bakorana muri Doge. Mbega ntibyoroshye, rubamereye nabi pe, rubamereye nabi. Elon Musk rero ibi bintu akaba yabifashe arabifata ngo nk'igikorwa cy'iterabwoba kirimo gukorerwa imbere mu gihugu. Ubu ko nabivuze mu magambo ye, encouraging the destruction of Tesla across the country is extreme domestic terrorist. Ngo Elon Musk ariko afite ubwoba mu bigaragara kabisa, abantu bamukanze bamuhahamuye ngayo nguko. Tuve rero kuri Trump na Elon Musk wiwe, umushuwe Elon Musk, twigire hakurya gatoya kuri umuhungu wacu Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru n'umushuti we Putin, Vladimir Putin w'Uburusiya. Vladimir Putin ugihagaze cyane, ukomeye cyane kuri kwe kuko yagombaga gutera Ukraine, agushoza iriya ntambara, kandi ubu ngubu akigaragaza yuko afite ukuri, agomba gukomeza kurwana na Ukraine paka bemeye ibyo basaba. Yageze ati rero Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru ngo ashimangira cyane. Putin yohereje intumwa muri Korea ya Ruguru mu rwego rwa security zo kuganira ibyo bari baraganiriye mu minsi yashize, ngamwoherereza intashyo. Yoherereza Korea ya Ruguru, Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru intashyo wa Korea ya Ruguru, aravuga ngo yongeye gushimangira ibyo bemeranije, nguko kandi agiye kubiha attention iyi priorité, donc irenze izindi mu kubishyira mu bikorwa. Ibintu bemeranije nani Vladimir Putin yemeranije na Kim Jong-un nabyo rwose nimutegereze ko tugiye kwiyabwira kubera ko byanze bikunze n'amabanga y'umutekano w'Uburusiya na Korea ya Ruguru. Ariko Kim Jong-un nawe mu gusubiza mushuti we Putin aravuga ngo Uburusiya ni umuvandimwe, inshuti ya hafi, kandi bagomba gufatanya mu byiza no mu bibi, cyane cyane ibireba umutekano. Ibyo bintu byose bishobora kubangamira ubusugire bw'igihugu, cyaba icy'Uburusiya cyangwa icya Korea ya Ruguru, iyo yose bishobora kubangamira cyangwa gushaka donc guteza ibibazo donc bibazo ku mipaka y'ibyo bihugu, ku mbibe z'ibyo bihugu, aho zaba biturutse hose, no ku mutekano bwite w'ibyo bihugu. Kim Jong-un aramubwira ngo ari tayari, ari ready, arashimangira umubano ngo n'agaciro gakomeye aho umubano bafitanye, ndetse ngo n'ubufasha bukomeye cyane cyane ko ngashimangira yuko Putin yagomba gutera Ukraine, aramushyigikiye cyane muri intambara ye na Ukraine, aravuga ngo ashyigikiye kandi ngo yiteguye guha ubufasha bushoboka ubwo ari bwo bwose igihugu cy'Uburusiya, kijyanye no kubungabunga ubusugire bw'icyo gihugu, no kurwanya uwo ari we wese wakata kubwo busugire. Kubo bose bashaka guteza intambara, barasa ku Burusiya, barasa abo bose barimo kurwanya donc kubangamira ubusugire bw'igihugu n'umutekano n'imbibi z'igihugu. Abo rero Kim Jong-un ngo ari tayari cyane gufasha Uburusiya kubarwanya, donc ku bushobozi bwo ari bwo bwose, donc igihari icyo ari cyo cyose, icyifuzo icyo ari cyo cyose Uburusiya buzamugeraho, Kim Jong-un ari tayari kububaha. Ariko kandi Kim Jong-un ibinyamakuru byinshi we n'igihugu cye bikunda kumurebaringa cyangwa se kumwita umunyagitugu
cyane cyane bakoresha imvugo ngo y'umunyagitugu ngo wa Korea ya ruguru, ariko buriya amaherezo dushobora kuzacukumbura tugasanga igitugu bamurega nta wakirusha, ari nyine bya bintu by'abantu bibasira abandi nka kwa kundi mu minsi iri imbere ibihugu runaka ishize ibihugu byatwibasiye bivuga ko ngo tubakinze mu Venezuela ngayo nguko rero. Ubu Kim Jong Un umunsi umwe nawe dushobora kuzavumbura yuko igihe kigeze bari abantu bamuvuga bagacisha make tukamenya yuko bashobora kuba baramubeshyeraga, kuko tuzagenda tubireba. Ariko Kim Jong Un rwose ashyigikiye Putin cyane kandi rwose ngo yiteguye kumuha ubufasha ubwo ari bwo bwose. Bakunzi rero b'imbuga ya Feza, twaganiriye byinshi, amakuru aba ari menshi kandi tugakomeza tuyabakurikiranire, ariko rwose icyumweru mukomeze mugubwe neza muruhuka, mukora subscribe ku mbuga ya Feza, mukora like na share, kandi rwose comment zanyu ibyo mudusaba ibyifuzo, kandi mujye muna komanta kubyo tuba twaganiriye, mutwungura ubumenyi ibyo muziho namwe twe tuba tutazi, twiganiriye ku mbuga ya Feza no kwiganirira kungurana ibitekerezo rwose pe, kandi rwose mutuzo nta byinshi twisekera, yes nta myaka ijana. Ngaho rero turabashimiye cyane abadukurikiye, mukomeze kudukurikirana n'undi umunsi ku munsi. Turabifuza gukomeza kugubwa neza n'impera za weekend, mwitegura akazi ejo, mwumve ko ejo ari akazi guys, ntimuzaryamire, kandi rwose imirimo myiza. Tubifurije rero gukomeza kugubwa neza kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, karibu dukomeze tujye twiganirira ku mbuga ya Feza. Bye bye. Girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. Take every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. You glow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat.